إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة فينا أرانتنا درجة رمضان نكون قبرة هنگتكو واليادتشي سورة عاجتشو وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة أبي هريرة ربي أجالته عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي الراوديسه قال نبي ربي نجيجي من صام رمضان إيمانا واحتسابا نمتجان باتي رمضان خنا ربي تأمنا حالته في ثواب صومنا ساخنا ربي رتي الرغتا حالته نمتجان صومنا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه دلين ساعة دبرته هندنو إساف أرارما أجا ميلا مي حديثنو خن أكت نما غمچي سلال يا أمة خير يا أمة مسلمة نوتي هندي خينياهو جزي صومنا خنا صومنو أكا قرآن في حديثن ننجي جلا يعني وانما بلي سرة إجاوان حرام لالورة نما عرب سرة حافا غانون سننجا باتي نما خيسا جرتهم باتي رمضانات ورّا رمضان خنرّا بؤا أركة ربنا هاقولو ورّا رمضان نخن أصو بؤا تكا همبوف نف إرد ربنا نقوليني حديثني نتاكتين أمي سنتي متون وان حالا نما غمچي ساتي جچو ميلال وهي تبادي تكاجي وهي تتربان تكو جيمي وان آتي إلهانغا أما درا دليدي هند ديلي وان تاتي سيف أرارما جي ربين براد دينهم متفقون عليه بر بخاري مسلمي تر ولي قال بر الحمد لله الحمد لله الحمد لله أماس حديث أكان نما غمچي تكون سنفيما وعنه رضي الله عنه أماس أبي هريرة راودي فهمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيين كينيا قال نجي إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة يقابات رمضان تندفته ولان جنة هندسيتوني ببنمتي يجي ولان جنة بنيچو فهمتين جنة ولان جنة غوتت نبنمتي جاء الحمد لله رب العالمين وخلقت أبواب النار ولان إبدا هندسيتوني فهمتي يجي ولان إبدا yeroo soomanni jiru tana hundi siitu cuccufaadha banaadha miti kan banaa jiru jannata bichaadha warra jannatul firdaws san arkatee warra ibidda kanarraa najaabu rabbinu haa taasisu wasuffidati shayaatiinu ammas shayxaanuwwan ka akkan nama wali buusuudhaan beekame ka akkan badii hamtu dalaguu irratti nama kaasuudhaan beekame baatii ramadaanaa kana keessa ni hidhamaa jee nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaami mee hadiisni kun yaa ummata keenya yaa ummata muslimaa hadiisni takkittiin tun akkatti nama gammachiistu mee laal gizee baatii ramadaanaa kana keessa hulaan jannataa guutumaan guututti babbanamtee hulaan ibiddaa guutumaan guututti cuccufamtee gizee shayxaanni baatii ramadaanaa kanaaf jecha rabbiin qabeenurraa hidhu mee darajaa baatii ramadaanaa kun qabdu mee atummaan ulaaliin siin jabar yaa ummata muslimaa mee hadiisni takkittiin tun akkatti nama gammachiistu laal gizee baatii ramadaanaa kanaaf jecha hulaan jannataa guutumaan guutitti babbanamtee hulaan ibiddaa guutumaan guutitti cuccufamtee shayxaanni ka akkaan nama dararuu beekame ka akkaan badii hamtu irratti akka namni kakoo nama goruudhaan beekame yeroo baatii ramadaanaa kana keessa nurraa hidhee rabbiin hidhaa keessatti teessiso mee caalmee baatii ramadaanaa kana laal alhamdulillahi rabbil aalamiin islaama ta'uu keenyaafuu nuti ittiin boonna yaa ummata muslimaa warra rabbiin ji'a ramadaanaa kana keessa isaaf rahmata godhee isaaf araaramee yooniif kan duraan galmeen teenya galmee warra ibiddaa kan taatu taate galmee teenya san nuuf jijjiiree ibiddarraa bilisoomu rabbi nu haa taasisu waan عائشة رضي الله عنها عائشة راودي فمي ربي سرها جالته قالت عائشة نجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتهجت إذا دخل عشر الأواخر من رمضان يرو خرني بودا رمضان الراسين أحياء الليلة هركان كقات رئيسو تهجت مالين ليلي دابتشودان قرآن ربي كرهودان غرسان nama gorsuun
waan hamturraa nama dhoorkuudhaan nasihaa walii dhaamuudha kan qaaxireessu ta'ee jechuun nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Qaaxiraa buluun kan inni itti darajaa qabu yoonii fi leeylii quraana rabbiitiin salaate, yoonii fi quraana rabbii qaraate, yoonii fi waan gaggaarii nasihaa adda addaa akka namni amantii islaamaa tana jabeessuuf gorsarra bobbaate yoo kanaan ka qaaxiraa bultu taate wallaahi sawaaba guddaadha qabdaati. Fandishee itti banattee ganda dubrarra deemtee soomanattu hin jiraa bar soomana kamiin namni rafa jettee kawaata quraana rabbii hin dubbifne kan hadiisa rasuulaa bantee ilaalle sallallahu alayhi wasallam wallahi ati karaa malirra jirta. Fandisheen sunu haraami dhaggeeffatuun dibbeedha qaba. Wallahi ati muuziquma dhaggeeffachuu jirta. Fandishee jechuun muuziqaa jechuun umaree jechuun muuziqaa jechuun wallahi muuziquma dhaggeeffachuu jirta. Yaa ummata keenya isin hin dagin, jiruun isin hin dagin, bashannanii duniyaa kun isin hin dagin. Kanumaan bira dabarraa jechuun waa'ee qaaxiraa waa'ee qada ahlahu warra isaatis kadammeessu tahee jette kara leeylii salaatuudha. وشد الميزار مرتو سا خجبيفتو تهي جت مرتو خجبيفتو يجون عبادات نرتي خنججباتو تهي ليلي دابتو رت قرآن ربي قرأو رت خنججباتو تهي يجو متفق عليه حديث كان بخاري مسلمي تر ولي قال ربين كن سبحانه وتعالى سومن خن دركمتو قرآن خيستي نوف دبته جرا يجو قوله تعالى جچ ربي خنيا سنا كم جا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ربين كن يكنا يا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ورّيت الرب تمنتن يا ورّيت الرب دقومستن كتب عليكم الصيام صومنون إسنرت دركما قدمت جرتي كما كتب على الذين من قبلكم أكما ورّي إسنين دور دبررت دركما قدمتي isin kanarrattillee soomanuun dirqama godhamtee jirti saniifuu soomanuudha qabdanii jee rabbiin keenyalleen subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وديفم ربي سر جالته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيين كينيا نجي قال الله عز وجل ربين كينيا سبحانه وتعالى نجي كل عمل ابن آدم له شفتمان دلقا علم آدم هندي ساتو إسافتاتو دا أجي ربين كينيا سبحانه وتعالى إلا الصيام صومنا مالي صومني باتي رمضان خنا خيسا قبرتي خيجي صومنو فإنه لي صومني سنة في يا ربي خينيا جابر سبحانه وتعالى وأنا أجزي به أنا تو غلطة إساف غلطة مالف حجين علمي آدم حجة هندي إساف غلطة نغلفم نما صومنا أنمات وان غلطة إساف غلطوم بيخا مالي نمني تقول لين بيخو جابر ربين والصيام جنة soomanni kun gaachana jaabar rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gaachana ni beeytanii mi gaachana kawaa namarraa deebisu tokko gaachana akka qaamni kee kun hin tuqamne si bira dhaabbatee sirraa deebisa soomanni nama soomaneef gaachana tahaa jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala fa izaa kaana soomu yoomi ahadikum guyyaan soomanni tokko keessanii yoggaanii fi ta'e falaa yarfas kalaama hamaan dubbatin kalaama hamaa jechuun nama arrabsuufa nama waajajjachuufa cinaadhaan nama diddiruufa waan namni hin feene nama tuttuquufa waan namni naan hin jiinsin jeen jechuufa kalaama hamaa hin dubbatin jechuun wooma namni hin feene waan rabbiin hin feene waan nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii keenyaa hin feene walumaa galatti hin dubbatin jechuu walaa yaskhab waan bu'aas hin qabnetti hin lallabinii fa in saabbahu ahadun aw qaatalahu yoonii fi namni tokko keessa lole yookaan yoonii fi kasi arrabsu ta'e falyaqul inni saa'imun ati namtichi san hin jii ani soomanaan qaba si wajji waliin qixxaadhu jiini wallazii nafsu muhammadin biyadihi isa lubbuun nabi muhammad harka isaa jirtuun kakadhe la khuluufu fami saa'imin shurufkaa afaan nama soomana qabuutu atyabu cindallaahi min rihil miski rabbi biratti urgaa miskiin urgooyturra urgaayaa je lissaa'imi farihataani nama soomanuuf gammachuu lamaatu jira yafrahumaa kan isaan lamaanitti gammadu izaa aftara fariha bifitrihi yeroonii fi furuuf deemu ni gammada furuinsa saasanitti dhuguma gaafun yeroo furaan keessan meelaal atummaanu iflaal yaa nam soomana qabu gizee soomana furuuf deeman san
lubbuun tun akkanumatti if jaaladhu akkanuma si gammaddi. Takka tanaa jechuun nama soomana qabuuf gammachuu lamaatu jira jee lamaan irraa takka tanaa jechuun wa izaa laqaya rabbahu fariha bisawmihi gizee yeroon isaa geessee rabbii isaa qunname fariha bisawmihi galata sababaa inni soomanuutiin rabbiin isaaf galchu sanitti ni gammadaa jechuudha. Muttafaqun alayhi hadiisa kana Bukhaarii Musliimitu irra walii galee yaa ummata muslimaa warra qaamaa qalbiin isaanii duniyaa qofa irratti hidhame jalan deemin. Keessattuu naannawa keenya godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuutii fi godina Arsii Bahaa keessatti baay'inaan namni abbaa gadaa ta'e dhume. Soomana kana maal godhuu soomantaa jaabar. Hedduu kan namni naaf inni wal wajjin falamne khayrra wal falminees. La'natullaahi alayhim. Soomana kana maal godhuu soomantaa? Soomanni kun keenyaa miti ka Arabaati. Nuti aadaa Arabaa hin naanneessinu. Aadaa Arabaa maal godhuu nan naanneessitanii? Warra joo jira. Nuti ammoo Islaamni hundi keenya soomana keenya soomannee salaata keenya salaannee salaatulleeyli keenya salaatuudhaan warra ibaadaan teenya hundi irraa qeebalamte akka rabbi nu taasisu ta'uudhaaf ibaadaa teenyatti haa jajjabaannu warra soomanni keenya kunii fi salaanni keenyaas irraa qeebalame rabbi nu haa taasisu. Haatimaa teenyaas guyyaa asirraa kara mana keenya kazalaalamsani kaane rabbi nu haa tolchu jechaa wa akhiru daawaanaa anil hamdulillahi rabbil aalamiin.